دما خوش ببینرین هیجا ایرو 12 نیسان 2023 روزان روزا چهارشنبه بویا رو گشتن هر سری هری بالکشین کو لسرانسر جهان رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هیجا هل بجارتنین سرکماری او پارلمانتوین لترکیه روزا و سرکه ین لولاتن گفین کو شفی رژیم فاشیستیا ترکیه اردوغان دخوا ایدین نجات پرستین وی ین لهمبری دموکراتان سوگ دیگه فاشیستان ایریشی بروین هل بجارتن ین پارتیا چپ آکسکین لانقره او ازمیره کر دوین آبری ده دستی هل بجارتن یا بلند یسه که دما هل بجارتنا لدروی ترکیه اشکره کر. لترکیه تحت رژیم فاشیست AKP MHP دهجه. بنسبونا دما هلبجارتنی را دموکرات خباتین خوا برفره گرنه. کس آنگو کسی ناسنامه یوانه دیار ایریش بروین هلبجارتنی ین پارتیا چپین کسگین لانقره و ازمیره گرن. لگوری آگاهین کو وظیفه دارین بروی ین انقره دان بیر آلین پارتیا چپا کس خاتنه جکرن والا ترک لهمبری بروی حاتیا دالقاندن. هر حال دیجی بروی هلبجارتنی یا لنافچه منیا ازمیری جی ایریش بکات. دو ایریشکاران گلیا ایریشال دیجی بروی لسر حساب خوین مدیا دیجیتال پاره کرن. رهبرین پارتی دیار کرن کو او درباره هر دو ایریشکاران دیجی گلی بگن. دسته هلبجارتنی یا بلند راگهاند کو جبو هلبجارتنی گشتی و سر کوماری ین 14 گلانی ولی دروی ولاد 27 نیسان ده دنگدان دست بکه. لگوری برنامه دنگدانی یا کجالی دسته هلبجارتنی یا بلند و حتی اشکره کرن دنگدانا لصد و هفته نرتین لحفته و 4 ولاتان و 27 نیسان ده دست بکه و حتی نه گلانه دوام بکه. دنگدانا لنونرتین در و دنابرا دمین دیارکری ده ناو هفته و داوی هفته ده بدم هرمه ساعت دنابرا نه و 21 ده پیگوره. دنگ در ولی یک جنونرتین هاتنه دیارکرین یان جل صندوقه که دنگدانه لدری گمرک کاربن دنگ خواه بدن. گر هلبجارتنین سر کماری جتورا دویمین را بمینه هلبجیر و دنابرا 20 و 24 گلانی ده دنگ بدن. 26 پارتین سیاسی جبو هلبجارتنین پارلمانتری و سروکوماری ین دشارده گلانی ده پیکورن لیسته نامزدین خواه پیشکش دسته هلبجارتنی یا بلند کرن. پارتین سیاسی جنها و تیکلدار اولهی هلبجارتنی کت ناوا لیو تفگره. پارتیا چپین کس جی تیکلدار اولهی هلبجارتنی کو دسر مجارین هر زیدت نقاش کرن تی خباتین خواه لزاندن. لامدی جی نامزدین پارتیا چپا کس جی بگر سیحاتن پیشوازی کرن. نامزدین لناوا باجر گریه این راستی علاقه اکی مزن هاتن. پیشوازی کرن و گوهرین شاهیه. پشتی درکتنا بلگین استخباراتی ین پنتاگونی جارکدن بالخطیه کشاندنا روشا لأوکراینه یه لگوری بلگین تیمین طایبتین گلک ولاتان لأوکراینه کاردکن امریکا جویه که عاجز بوی دخوازه کسین اف بلگه اشکره کری درخینه هولی روبری امریکای لسر مجاری لپرسین دایا دست بکرن. گلک بلگین که وزارت پاراستنی امریکای پنتاگونی درکته هولی که هزین تایبت این گلک ولاتین روژاوایی لأوکراینای کاردکن. بلگین دشاری بیتری ساله که دوام دیکه ده گوتین ولاتین روژاوایی لأوکراینای شردکه پشت راز دکن.
ریوبریا امریکای درباره اشکربونا بلگیان ده لیپرسین دا دست بگیرن. وزیر پاراستنه امریکا لوید اوستین گوت وزارت داده به بریار کود انجام لیکولین ده چافکانیا کو اف بلگه و شاندی درخینه. بلگین که هن جوان وکی بنه پنی تینه دا بشکرن گلک آگاهین پیلانین اوکراینایش بو ایریشکرنا دجی روسیا دناوا خود دحوینه. لگوری بلگیا 23 آداری مزنترین یکینه تایبت آبیانی یا لأوکراینا یا به اکیبک 5 کسی یا انگلیستانیه. بشتی انگلیستانی لیتونیا 17، فرانسا 15، دولتین یکبوین امریکای 14 و هولندای یکتی. ده بلگیان ده آگاهین برفره لسرجه که هزین تایبت لأوکراینا نه و براستی چه دکن تو نه. هرچند جماره وان کم خویا دکجی مروف دکاره ببیشه که هزین تایبت دخوازای ده بباندورن. روسیا ادعا دکه که افدمک نتنی اوکراینایی لیده همان دمی ده شر ناتویشی دکه. وزارت پاراستن یا انگلیستان دوی مجاره ده تو شیروه نکر و پولیتیکای خواه یا ستاندارد دوان مجارنده بپاریزه. لروجا سیشمی دنویسه که لسر حساب تویتری یه وزارت ده هات راگاندن که ده بلگین امریکی ین که درکتنه ده شاشتین جدی هنه. وزارت هشیاری ده کسین که نوچین تیکل دار دو خوینن وها گوت دوی او ادعاین وکی که خویا دکن راست نین پجراندن. لی بلد دا خویانی ده تیکل داری کی جان بلگیان ده آگاهین شاش هنه تو آگاهین هاتن داین. هزین تایبتین بریتانی جی چند یکینین لشکری ین سردست این بتایبتمندین جدا بیکتین و دوار خود دناوا یکینین هری جیهات ین جیهانی دتین حسباندن. برواجی ولاتین دن دناو ده دولتین یکبوین امریکای حکومتا بریتانیای خودی سیاستک کل سر هزین خوین تایبت شیرو وناکه. بریتانیا پشتی دولتین یکبوین امریکای ولاتی که هری زیده آلیکاریا لشکری و آبوری ده اوکرایناییه. بله هر روسیا ایدید خوازه چاوی ولاتین روش آوای بترسینه روسیا پشتی جمعداندنا پیمانا نیو ستارت موشکا ناوپارزمینی یا بالیستیک جرباند مسکوی راگاند کو جرباندن با آوه که سرکتی بیکاتیه. روسیا بریا جرباندن موشکا بالیستیک آنا پارزمینی جارا کدم مترسیا چک نوکلری درخست پیش. دوه دوی چرچوبه ده مسکو موشکا بالیستیک جرباند. وزارت پاراستن یا روسیا سرمجار داخویان یک دا. وزارت گوت اکی پنشار لقادا جرباندن یکا پوستینیار جبجای موشکا بالیستیک آنا پارزمینی به سرکرتی آوه. داخویانی ده دیار کرنگ و موشک لقادا پرورده یاساری شاگان آل کازاخستان گوهات بو دستین شانکرن کتیه. جرماندنا موشکی هم وقتی را وساندنا وشتربونا روسیا ده پیمان داوی یا کنترل کرنا چک نوکلری یا بدولت یکبویی ین امریکا را هات. جدما ایریشال سر اوکراینای و سروک روسیا ولادیمیر پوتین دروشا ایریشکا مترسیدار لسر ولاد ده گفابکار آنینا چک نوکلری تخوار. دداویا محاسبات تا پوتین را گهان گو او بشداربونا خود پیمانانو یا کم کرنا چک استراتژیک نیو ستار دراد وستینه. دروشا آسایی ده امریکا و روسیا جبو سینوردار کرنو کنترل کرنا هفبش آستوک نوکلری کار دکر. پوتین هر وها را گهان گو او چک نوکلری ین تکتیکی لولات انجیران و حوالبند بلاروسی بجه بکن. هر دو کریار روسیا جالی نیتوی و هاتن شرمزار کرن. جوره موشکا گود آویتنا روژا سیشم دهات بکار آنی نهات اشکره کرن لیو وزارت پاراستن گود آرمان جرباندنا آلاوین شر ام پیشکفتی ین موشک ام بالیستیک اینا پارزمینیه. روسیا خو آمدد که گوجوره کنو یا موشک بالیستیک اینا پارزمینی بجه بکه. پوتین را گهاند بو گوی موشک سارمات حتی داویا سال آمده ببه. جاریه دن و امریکا داخویا کرن گو موشک آنا بورید جرباندنه که داویده تک چویه. سارمات آجهیل آنالیست روش آوایی و وکه شیطان دو تبناب کرن خودی کپاسیته یا هلگرتنا گلک سرک نوکلریه. بله پشتی تطبیقات سی روزانه چینی هیجی تفجیر لشکری لدردورا تایوانی هیا تایوانی راگهاند کو 35 بالافر و 8 کشتین چینی لدردورا گراوی هاتن دیتن
وزارت پاراستنی یا تایوانی لسر روشاداوی یا لدردورا گراوی داخوینی دا وزارت دیار کرد که پشتی بداوی بنا تطبیقات لشکری یا ارتشا چینی جدو حتی ایرو 35 بالافر و 8 کشتین شرین چینی لدردورا گراوی هاتن دیتن. هات راگاندن که جه 35 بالافران 15 بالافر جه خط آسمانی و دریایی ین تایوانی درباز کرنه. هیجای ببرخستنی که اف تطبیقات چینی پشتی سردانا سروکا تایوانی تاسیا اینگوان با دولتین یک بوین آمریکا و آسیا ناوین پیک هات. ده تطبیقات سی روشانده 8 نیسان هفته و یک بالافر او 9 کشتی، 9 نیسان هفته بالافر او 11 کشتی، 10 نیسان جنوت و یک بالافر او 12 کشتی چینی لدردورا گراوی هات بوندیتن. بلیم دربازی آلوزی دنابرا دو ولاتین دنیین جیران ببین دنابرا ارمنستان و آذربایجان این که هر دو ولاتین بری ین سوویتی بون آلوزی کم نابه تبی هولدان نافنتوی جی دنابرا هر دو ولاتان ده جاره کدن شر درکت ده انجام شر ده جی 7 لشکر هاتن کشتن. دنابرا لشکرین ارمنستان و آذربایجان ده جاره کدن شر درکت جاركدن حكومة إيريفان وباكوية هف جشري لهرما قرباغي بيكاتي سوجدار كر. وزارة پاراستنيا أرمنستاني راگهاند كو دشرده 4 لشكر مرنه 6 برين داربونه. وزارة پاراستنيا أذربيجاني شي ديار كر كو 3 لشكرين آذري مرنه تيكلداري برين داران آگاهي نهاتن داين. وزارة ادعا كر كو لنيزي سينور هزن أرمن گل باراندنه چپرين آذريان. وزارت پاراستنی ارمنستانی جی راگهاند که روژا دوه به دما هرمی ساعت 16 لشکرین آذری گل باراندن لشکرین ارمن این کار اند زیاری دکرن. شر لنیزی کوریدورا لاچینی یا بناکوک یکانر یا دنابرا ارمنستان و قرباغ ده پیکات. دمها کانون ده دماکو کوریدورا لاچینی جالی آذریان و هاته گرتن آلوزیا دنابرا هر دو ولاتان ده دیسازی ده بو. خواپیشاندرین آذربایجانی ین ری گرتبون ادعا کربون کو او چالگوانین پاراستنا آو هوایینه. لی ارمنستان ادعا کر کو حکومتا باکویه لپش چالاکیه یا. ده داخویانی حکومتا باکویه ده هاته دیار کرن کو خواپیشاندر راست بیجن و ارمنیشی لهرمه مادنین قاچاق چه دکن. او هر دو کومارین صوفیاتا بری ین لکافکاسان ده سالا 2020 جی جبو کنترول کرنا قرباغی جبو دمک کرد کتن نباشر. آذربایجان کو پشتگیریه که یکسر دولتا ترک ورگرد دوی شریده گلک هریم داگر کر. بناو بینکاریا روسیا هرچقاسی آلین آگر بس راگهاند منجی لسر سینور تمی شرد قوامه. جهری کرنا خواندکاران لسر استا ایران جی هینا دروژوا سرکیا ولاد دیا دسرات جوی بهرز بویا او ایریشی دبستانان دکه دو ایریشی 28 دبستانان هاته کرن ولاتین کو برتک نشانی وی بویا ریدان جی دسرات ایران وکه حکومتا زارو کش بناو دکن. جهری کرنا خواندکارین کچلی ایران و روجلاتی کردستانی یک جروجوا سرکه ولاته کو به همانا باندورا خود پاریزه. ده جاره که دن هری کم ل 28 دبستانان جهری کرنا خواندکاران هبو. به تایبتی لباجارین کراج، شهریار، زنجان، کرمانشان، مشهد، اصفهان، تبریز، اوشنویه و گلک باجارین دن بونه هدفا ایریشا کیمیوی. ده همان دمی ده لباجاری سقزی جی خواندکار نچون دبستانان. ریوبرین هند دبستانین باجاری بانی جی دخواست جمالباتین خواندکاران کرن کو زاروکین خوانشینن دبستانان. پشتیوان ایریشان هزین اسایش لدردورا دبستانان بو ولاتیان رکتن پفچونی و به بومبین گازی ایریشی ولاتیان کرن. بیتری 4 مه بسر دست بیکرنا جحری کرنا خواندکارین کچل ایرانی را در باس بویه. لی حتی نهاجی دولتا ایرانی نکاری سوجدارین اساسی بگره آنجی داوی لوی ایریشه بینه.
هێرسا وڵاتیان و مالباتên خوێندەکاران jî li hemberî van êrîşan roj bi roj zêde dibe. Malbatên xwendekaran dewleta Îranê bi êrîşa ser zarokên xwe tawanbar dikin û li hember van êrîşên kîmyewî li bajarên cûr bi cûr nerazîbûnên xwe dewam dikin. Welatî di çalakiyan de desthilata Îranê weke hikûmeta zarokkuj bi nav dikin. Hêzên dewletê jî ji bo tepsandina van nerazîbûnan zextên zêde bikartînin. Roma ji ber bêçaretiya li pêşberî pêla koçberiya ber bi welat ve bêzar bûye, hikûmeta İtalyayê li ber pêla koçberiyê ya ku di nava demên dawiyê de ji Deryaya Spî zêde bûyî de ji bo 6 mehan rewşa awarte li welat ragihand. Li İtalyayê ji ber pêla koçberiya neqanûnî ya ku van demên dawî de li Deryaya Spî zêde bûye, hikûmetê rewşa awarte ragihand. Buongiorno a tutti, saluto ovviamente ringrazio il ministro Tajani per aver promosso. Têdaxuyaniya Serokvezîriyê de hat destnîşankirin ku rewşa awarte wê 6 mehan dewam bike. Di serî de ji bo herêmên li başûr ên dibin bandora pêla koçberiyê demane 5.4 milyon euroyê bêdayîn. Ajansa nûçeyan Ansayê jî ragihand ku tê plankirin di çarçoveya rewşa awarte ya godoh piştîcivîna Lijneya Wezîran hat ragihandin de navendên nû yên pêşwazîkirina koçberan bên avakirin. Çavkaniyeka hikûmetê ji Ajansa nûçeyan a Reuters re got, rewşa awarte dê rê bide kesên ku destûr nayê dayîn li İtalyayê bimînin zûtir paşdewerên şandin. Ajansê diyar kir got nava 4 rojên derbasbûyî de 2000 koçber got nava wan de gelek zarok hene derbasî xaka İtalyayê bûne. Ev yek jî di dema cejna Paskalyayê ku roja înî û duşemê pêk tê de koçber bi keştiyan xwe gihand girava Lampedusa. Hat ragihandin ku niha zêdetirî 1800 koçber li navenda pêşwaziya 400 kesî ya Lampedusa ne. Lampedusa ku 109 kilometre dûrî bajarê Safakis yê li peravên Bakurê Tunsê ye ji Bakurê Efrîkayê cihêketina penaberan e. Li gorî daneyên Wezareta Karên Hundur a İtalyayê îsal hejmara penaberên ku xwe gihandine İtalyayê li gorî sala borî vê demê 4 qat zêde bûye û ji 28,000 derbas bûye. Belê Serokê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Joe Biden li Belfastê di salvegera 25 a peymana îna bixêr a ku li Îrlandaya Bakur aştî bixwara anê berê xwe da wî welatê Biden ji aliyê Serokvezîrê Îngîlîstanê Rishi Sunak ve hate pêşwazîkirin. Joe Biden ji bo serdanayeke 4 rojan li Îrlandaya Bakur e. Biden li balafirgeha navnetewê ya Belfastê ji aliyê Serokvezîrê Îngîlîstanê Rishi Sunak ve hate pêşwazîkirin. Biden beriya serdana xwe wiha got. Ez bihêvîme ku salvegera aştê ya Belfastê pîroz bikim û gerêdana Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê yên ji bo parastina aştiyê û pêşveberina bextewariyê destnîşan bikim. Bi peymana ku di sala 1998 de hate kirin, şerê li Îrlandaya Bakur ku bi dehan salan dom kir û bi hezaran mirov hatin kuştin bi dawî bû. Li Belfastê ji bo serdana Biden tedbîrên ewlehiyê yên tund hatin girtin û gelek rêyên koçiyan ji trafîkê re hatin girtin. Biden herçi qasî pesnê siyasetmedarên 1998 peyman îmzekirî dabe jî pevçûnên hêzê ya li nava hikûmeta welat serdan dibin siyaxwede heşt. Partiya Yekîtiya Demokrat ya Brîtanyayê sala borî ji bo protestokirina rêgeza bazirganiyê yên piştî Brexitê yên ji bo Îrlandaya Bakur ji Parlamentoya Hermî ya Îrlandaya Bakur veçişiyabûn. The president is there to mark 25 years since the Good Friday Agreement, a peace deal that largely ended. Belê bînerên hêjam li vir digihêjin dawiya bultena xwe ya cihanî û dibêjin heta sibe careke din werên pêşiya we bimînin di nava xêra xweşiyê de her şad û bextewar bin.